Pamirsa kewentenan genah pengelukatan ring Pura Tirta Sudamala Bebalang, mempaiketan sarang prasasti Pura Kahan. Pura Tirta Sudamala medue sia pancoran antuk tegah sane membina binayan, sane kepercaya oleh krama irika pinaka pengelukatan Dewata Nawasanga, miwah kalih pancoran genah pengelukatan Widyadara lan Widyadari. Anoden sakadi sani munggah ring laman Kelurahan Bebalang Kabupaten Bangli, kauningin Pura Tirta Sudamala megena ring Banjar Sedit, Kelurahan Bebalang Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli. Nganinin ini keperluan Pura Tirta Sudamala, munggah ring prasasti Pura Kahan, sani ngawinang kawentenan Pura puniki mepaiketan sarang cerita zaman Kerajaan Bangli. Duke punika, Raja Nitahang Sang Brahmana, Ida Brahmana Hender, antuk ngeruru tetika genah witning toya, sani pacang kui gunayang dados genah pemelastian Pura Kahan. Pura Kahan kasungsung oleh krama Gedok Domas. Tetiga genah witning toya inucap inggih punika Sudamala, Taman Sari, Tur Segara, kantos mangkin, yening wenten pamargin piodalan ageng ring Pura Kahan, sani memargi nyabran tigang warsa apisan, mejanten pacang kelaksanaan pemelastian utawi penyucian pertima ring ketiga genah pengelukatan inucap. Yas punika, Pura Tirta Sudamala katah kaanggen oleh kramane anggen genah nunas sirta ke-10. Pura Tirta Sudamala medue sia pancoran antuk tegah sani mebina-binayan. Sani kepercaya oleh krama irika pinaka pengelukatan Dewata Nawasanga, miwa kalih pancoran genah pengelukatan Widyadara miwa Widyadari. Sani ketah ketujuan majeng krama sani wusan mapandes. Saha wenten asiki pancoran sani wanta ketujuan angin tirta ring sejeroning pemargin upacara pitriyatnya. Juliana